Iperereza n'ubusesenguzi byakozwe kuma kaba kabitse imigendekere y'indege kagaragaje ko indege za Boeing zasandaye muri Indonesia mu mwaka no muri Ethiopia mu cyumweru gishize zihuriye kuri byinshi. Inkubiri y'umuyaga witwa Idai n'imyuzure bituruka mu nyanja y'Abahindi byatangiriye ku cyambu cya Beira muri Mozambique bigakwira muri Malawi na Zimbabwe bimaze guhitana abantu barenga 150. By'umwihariko muri Malawi abantu ibihumbi bakomeje gushakisha inkunga mu gihe imyuzure yibasiye igihugu. Muri Sudani hatangiye ibigaragambyo mishya isaba Omar el-Bashir kwegura mu gihe uyu perezida yabonye inguzanyo ya miliyoni 300 z'amadolari. Naho muri Afurika y'Epfo mu isiganwa ry'amagare ryatangijwe ejo ku cyumweru, abaholandikazi babiri nibo bafashe ikamba mu bagore, naho mu bagabo abasuwisi babiri nibo baryegukanye.